Ghana de Shemaima Mamunyana kwa baba SOMPA 106.5 FM Accra Branson say the Ghana today Ghana today no Jumedia Ghana and some fire home newspapers abejaso ye bobo trending stories website ahodo ye de nyina aba nya bobo ni nyina so afeye wi a ne abie phone lines na won so abam wodofo bi di ne birthday. This is an opportunity for you to wish your beloved happy birthday. Ntisa wodofo bi di ne birthday a opportunity asompa de ama won sa no pa no Ghana today abreno so no and a birthday greetings obi okwa na pese wo chia no kwansonko so a dwumadie so obetimi a chentia no pan yen so ye chia ye CEO original CEO Dr. Blessed Foster ne 21st clinic for ye chia wo mu nyina wo mo ye pioneers wo mo ye leaders wo mo abaten o ma wo ma bebre 21st na chance na fe wawo radio stations ni ade eti ye chia 21st clinic Tantra Hill Dr. Sastos enenedom ye chia mo won so dofo bi o pese wo chia na betimi dia ba Dr. Blessed Foster won so ba bia wo bia wo na wo yire na afe so wonne wo manyina no ye chia mo na no pai na afe so ye managing director ye Robert Senyodo enso opani Robert an ye fra wo Mr. Robert Mr. Robert Senyodo so ba bia wo bia akpena mawu won so ye chia Sabre yedenchia emma ene mpanifo nyanti it's a brand new week na watch for fra banyame ne yediniye wasan de juada mayede na che se ye kan wo mu onhira aso wo so na bia so yen so e say efia dana na ye obi last day memenda so na ye obi last day ena kwasi dan so na ye obi last day ebi mo kwaye memenda ye kwaje bi mo kwan na se ye che se dia omabrabo in time no has ended dia nyamede mo so mo be ye has ended. Eti wono ti asede na chesa wo de wunya nwie na said there is hope for you. Eti atiasefo yesi ewufo mpo pedodo na wo ti asini wo na abepre ewufo ginabia da bi se wo ma wanije se onyankopon ama na wo chefra ba 20 na wo twe ato enyame nko na ato me radio so SOMPA 106.5 FM ato me adult children ba ko ha mi ankasa APAM DADAA ADWOA man na afen so adwo asare abediafo mama kwa ba ya jesu mu mame na bibia bokọ de yeho hu ya mobo nyame asade na watch foforo aba be kan hu de bibia e fine sa pa mu hu de hu se nyame ni wadi niye kama pa wa adwo asa wo so hu se nyame ni wadi niye wa ya de okra yen ade nyina mu no mesre se adwo ne apam ya yemfa seda manyame no kre sometimes se bibi to yemfa se bia wo yare anase wo mpom din wo fom anase bia sika ni hu anase bia yeyi wadia eno ye area bia wo life atechema ba wo other areas ye nhira no kre eti eye two things either say wo be hwe two areas no a eniema nkoye no na wato be ye 5 areas na ye papa ni nyina no be ye 80% no wato agu na wa focus on the 20%. But on him the trick and say wo share 80% na ekoyie no na wo chance de nyame ase wo ho a the healing bro e wo 20%. Okay. But unfortunately no say 20% na enkoye wo ya brabo mu a your mind no because enye the default system of the mind according to psychologists no it go to the negative. Adwene no always no it won't necessarily intentionally positive. And no ya adwuma ba bebre no so ye lazy because yes this all switch it. It is switching no so bebre so ye lazy because default system of the mind na pe de enkoye no a obeka sakasa wo ho no but de wo be hede ye ne de eno ya adwuma sa adwuma na obeye no wo ye lazy and say it may be say ignorance obi also na ignorance wo nim it is two things obi anu wo nim pa but opesel pity onim sa wo shift in the mind no oh yeah na dey ehio ye wadi ade okru tetew ade wo yire tetew na sa ni weni wo bro kafra no opesa asam the self pity no ankrofo be ye eni kafra wo yare ade die na ye eni wo mobo ye wadi wo pesa ade nti no odu ba bia no opese wo me but eno ema wo ye powerless eno no ma wo ye powerless the real power no eni say wo be switch from one or two things now let's say 20% of enkoye now they aba 80% no ma ampa wo yare but already me there was so mama adwuma already me there was se me won kwa already me there was se me wokunu no kre already me there was se me wo yere already me there was se me timi mpodidi every say wo bi se me yare kwa me timi didi
afa ne umbilical cord mu ene edi aduane fam Erade me da was se metimi nante e se obi ti wheelchair mu Erade me da was se mensa wo ho ebi mu ni nsa Erade me da was se metimi kasa fi se bi obi yemum no kre enti eye perspective either say you will be pitiful or you will be powerful you can't be both enti ya brabo na ye bo no you will always find something ebe mu ura self pity ebe ma wo be ka won sama kese akese ananse wo be hwe the other side no a eno so eye battle eye switch eye okun ana wo be but you have to say wo yenso a a bedroom rebi no na gratitude ni thanksgiving no so abaye with default system because with default system no de ye bia ena me mabre ena me ba wiase mabebre ena obi anfa me ho ena me kunu nnome ena me yire nnome ena adwuma me wo mu me boss mpamasam default system of the mind moves to the negative it you always ebe ko ho but say wo ye exercise no chance Erade me da was so ama me nkwa erade me da was se me wo mma erade me da was wo chance da na fe wo reprogram o mind no wo sa carve a new path for you wo chasa foforo e wo wagini mama wo ho because the bia ebubuo na be part bi eti de bia wonam so every day eti say wo say no me part we me ba gratitude part no eti me sesem no wa chance asedanko erade me da wase ampa wo kunu wo mreye ampa wo yire mre e wo mreye ba sa ni pakro na bibi wo no ho ye ebu de na abefa wo kunu no fa de ye no mo wo kunu no wo mreye wo yire no wo mreye at the same time wo kunu kro no a wo yire kro no no so strength wo ho me ba cho hemfa na obefa nka obefa de baby a wo ye adwuma no niam bi wo ekoso gossip ne slander e ampa ni na ho but me pa cho se bosumi so etua wo ka kama se wo nya bi no kra se wo timi ma bag eno so etu obefa de wo be hye gossip no dabi anasa wo be hye se erade me da wase so ma me baby ama me ye adwuma me da wase se metimi sore na me ntifie me da wase ne hwe nipa na no asojafo mo ko hwe me bu na ku ho o mo pa adwuma ye you can see they don't even have a way but own desperation it's life no apam de bia me can say there was strategies be the bobra you cannot have consistent joy by accident it will be there be ye practice ye practice ye sacrifice ye intentional ye deliberate eti mi akosia go aboaje ameti a project mi akosia go aboaje ameti he apam ye was some things I mean said no matter obe say what obe babubuo mentimi nsesa ne da but ye woni am be so ha nyame ya ama menti I choose it's a choice I choose to be grateful eti mani ti ye erade me da wase na so dia chame erade me da wase se mi wokunu me da wase se me womma me da wase se me kwakoye adwuma me da wase se me ye general manager ma SOMPA akra password na wo bie na no pay me da wase se me wonkwa me da wase se me tiase me da wase se wotimi mu me da wase se de otimi mu no sisi de wo wiase me da wase se wo ye magya wo wosoro na wo dwene me ho me da wase se wo rinya me na wo rempa me da me da wase se akode ne de beba na wo se entimi me da me da wase se wo so beto me punu e wo matamfo anim me da wase se wo ne me hyafo hweri hia me the Lord is my shepherd I shall not want me da wase awurade se metimi kasa me da wase se wo mama adwuma ye it's a gratitude. And they were yes. Oh yes, warriors. And she said, "Entrebi abosa woma, na me man so den. Eh, wo be wo mountain, a mountain, obo mpa se nyame ma ne baako. Se nyame ama wo bie no. Dada se we erade me da wase. Me da wase ma kofi abrabo. Me da wase ma ama abrabo. Wo mama nya wo ne bi. Enye obi na ba asase so obe wo ye. Sa gratitude no be ma niam bi omo ya enye no. En overwhelm wo bebre. Because who send kola ni enhira no correct but when send kola no oye we nye na be send kola na be ye burden na send kola na be ye curse at the amount there be the nyame asense wo mo ba wiase be wo ye no won so ka ho bi e se nye obi na be wo ye the nyame asese wo mo ba asase so mo ware ye no wonya bi e se nye obi na timi ware ye the nyame asese wo ba asase so be nya adwuma ye e se nye obi na nya adwuma ye apam ye ba ye studio ye te condition mu what the nyankopon asese wo da condition e so be ye adwuma wa wiem no correct obi ejuma wo obi ejuma tina ho ba wo betina so betina computer ho ampa de nyame asese ejuma wo ba wo nya free wifi then we have a lot to be thankful de nyame asese wo ba office wo nya nsuo no because obi opie no akoto nsuo no wo say ma ya seda ne ye do ma seda no so esena ade sele because seda open doors
e open doors e shiraba ba wo de bia complaining memmering Israel for nyame yi wo mu free enkosom wo Misrim asase so de wo ba no mo na mu su say ye tete mo ye bomo wo mu duru asase we da na sinima ho kire kakra bi ba no mo wura fidie nyame ya ye tena ho kra nka na ye wu ye na nya mo na mo se slave master society mu yi enya mo na mo se mo brei but mo beduru we da na aho kire kakra bi ba ye no yempa ho kire yempa ho kire ubo nyame sombo enya mo na ka kire nyankopon so wo pa adwuma ye na kakra adwuma na wo bai na adwuma no edoso kakra no pese wo wura fi se mre bi etwem na wo sugu nyame se o mo adwuma nye we forget ye ni Israel for ye pe no kre ye wura fi one aka say rade mami kunu but na kunu ne bai no problems kakra bi bai no ase nyame nyehwe but enya wo na wo tire nyankopon kon ho a na wo se rade mami kunu ne bi mami yire ne bi no but edru bra ne man kwose de wo si pa no adane complaining and memory ye ne nyame nante sa di kanda na se rade kunu no misra wo no mami bi ebi kro de ma akra wa meda na se ebi kro adwuma no de ma wa meda na se da na wada na se ho ase da areas nyina na se da no woda na se na fe wa ma unyansa problem na aba no because once wo mudru bra na su kom de wo mo no o mo koto nsuo mara no ensuo no na nsuo na nya na mu onyo no but bra Moses efri na yakopon se kote dua no na fa batum no correct na ensuo na nti wo de tum wa na ensuo na teye eti bra wo de nyame ase na wo de wisdom ama sa problem na wo wukunu ho no sa problem na wo yire no ho sa gossip na slander na wo adwuma we na sesa we na wisdom pa na sene wo de nyame ase na wo ma unyansa ene tumi etore bia wonyi wo free problem ne mo ba wo sam wo hoden e ma wo mom be ye the master of the problem no correct eti master no problem ne nya wo master wo be dini so na problem na be ye wo slave the same thing that used to worry you no obamu adum bia mo nante so but the grace will only come from a place of gratitude okay ebra wo dia seda eti na dua da ya sha asie ya wa sori ya wo bo nyame subuo yi a wo complain bebrebe yi shift your mind from the 20% because 20% di obi a obi never bra 80% ni dey kan the gift of life sha asie wo ho nkwa odi ama no kra ma bibi ne baba akopɛ tam de ko South Africa do ujan doctor for say mun save me baba ne man sika bia mo pe bia me de bema mo sika bia mo pe bia me de bema mo esusu akola ne wi enkwa sika wo ho say tam dollars bay tam akoda fa ni plane de e to plane mu de ko South Africa yensa ne yare but the child died unya wi ase ne amana ba wo ne kuta hu ne say eye kwa Wobra no obi pese the millions of dollars e ma ne banya nkwa instead of thanking God sika kakra ni ubotom nti nyame ase ye na nyame ase o man na ye wo mu no ye na nyame ase o man Ghana ye to aba asumdie na da bia e na da bia aba bia ni wa ba say ndi su MPP wa ye bibi ye da ye tu boni aye mada obi man ya to afa ho enso abambofo na mo mu gina ho na de ache ye na nyame ase o emre bi yakwa asore na yama light off na dem ho asore dem ho ayeshi na fei krofo na he hye nam sei ko China your friend underground church no wo mu wia wo mu ho na kwa sum nyame na wo mu nya bibi sei kra na bejem sei na wo hye ko mede nyame ase o mu wi bible ni gu wo mu tirim o mu koma huntimi fa bible nante publicly na hati asore dem ase ho hye osi akonya na eden obeti fom esi akonya na ed obeti fom and also no kra no a privilege man we take a lot of blessing we complain too much we murmur too much etina ya bra boni gina baby ejina no but was see enter his gate with thanksgiving in your heart enter his court with praise what they are sedani aye afebu senyame God inhabits in the praises of his people afei enedi owo bia enedi oda nyame wo ne pawo o person de che but nye boni ayefo no de be che wo enye ingrateful enye complainers ne memories Nemo o de bebre wo mu a wo mu da na se o na ketu we mpo na wo da masise ye ene eji bebre ka ho ene ye beda se o apam ye de nyame asema so mpa akra ye de nyame asema Dr. Blessed Foster ye de nyame asema wo apam de nyame asema adwoa me de nyame asema BITMISE ne Jeremiah adwumayefo from security ye de nyame asema mu nyina admi marketing manager me de nyame asema mabrabo AKOSUA je wa akode ye wo ba pa mu nyina me de nyame ase obrempon news editor
Mr. Boating. No correct. The Abake or Hinayere. Aye. Hey, ya the Nyamias Mama Bravo. Amen. I know just some way perfect. But we choose to focus on the strength. So obey Juma crowd when you be in a boy, when I say, I don't be keke. Eti adum apam yemma asedano no so. So many young papers be go anymore. Ya the Nyamiase. Anya bi am de metra kakra de bi fa tro. Come up. Eti apam mi say umpa Nyamiase. So udi aduane. Brabo mu nyansa. Umpa mabrabo. No kre udi aduane no. Emfa ho ne ne kese. Wa nya nam anwe a ase wa nidi. Ne mu unya nam na aduane nka ho kra. Ya on cheche. Ya nam no. Ano pay the daily statement e kura me wa ha na. No bravo. Ebi low sperm count. Oh. Apam ko abonum de egu ho. Wa bonum 5. Who dey say what dance? What be low sperm count? Enu kwan say mi jai kwa. What the first one, no the Nyamia second one, third one, fourth one, fifth one. Wo yere. Ansame. Ansana wo out na sompa. Ene sompa. Le mo bradia. Mo asada so na desre. Enti anopay the Ghanaian publishers so ha na the New Crusading Garden so eda manim ha. Adwo anso kura bi. Daily Democrats. The Nyamia sema Daily Democrats. And the new publishers. If you could nya bi ntre. The Nyamia say o Mesumi wo Daily Guide wa ha. Na de na wodi bebrebe ku manimu na Daily Graphic ne the Ghanaian Graphic business about it. Ene de obia yo ma me ne me nya fa daily de ma me fa Daily Post de bokrata no emfrase na akire na me hu na frema ampoma sika menya bo sa din ya na ebirum ababa wo munum ono na ye enkransaman so mpahema afi obo my Ghana mu a ona ye Ghana ba penny Her Excellency Lodina Mahama nimfuni ne wachiri Ghana ba penny wo bunu mantamu na bunu mantamu no se be ye na HIV yaremfo no ye betimi aso ano e wo mpotam ho e ho nkyerɛkyerɛ no wode kɔ ya krata ye twa emumfuni na nadoma hene ne die akiri ene dom no me ho yewura Joseph Akwabo a Esquire bunu mantan no so afo wo munyina mfuni wo akiri bi na anopai Daily Post wa postu e de aba Mampani John Dramani Mahama nimfoni de akire wo sei haje no kra no a akwantu kronkro a ombekọ meka no ni nyina digitization enti eno nso ho nsem anopai eda ha ya yebo so ediama yetiefo National Petroleum Authority NPA wo mo nso na enhyehyɛ pa wo mo de aye adwuma wo petrol adwuma num mfinhyia dunu ni wo ma hye ho fa na eno nso ho emfoni no ededem a anopai yebo so ama yetiefo na Daily Post article bi de aba ni nyina ye Ewa Sports Stadium awrehosoma esi ye no anopai eda ha yebo so ede ama yetiefo a wo mutie saa fidi kese eno achi no wo de aba beto se we de ya so ne pa achi o posifo na wo msusu se chebi awudie bi ekɔso no na wonim ho bi epoema ntammo enti kwame ahen mfinhyia aduasa enson abompe wo maso ne pa achi a anopai krata Daily Post aposu na wode aba enhyehyɛ papa ebeboa ama yenwoma sua na agina ne naso na fe ene kwasikoko kuroma adesua atimi apema batire no eno na yewura kase atoba forcing wabiebie so wose 21 major education initiatives na eno nso no 33.3 billion ena wo mutwa Ghana cedis e wo budget num anopai ho asem eda Daily Post ma wa post ni yede ma yetiefo ene ya ena sra adom no afi migration custom ne de aka ho no wo mofa enti eno nso na yewura interior minister triple amman nimfuni eda krata ne mfimfini pe krata fa ensia ne nso no a eno nso ye boso ede ama atiefo a wo mutie sompa 106.5 FM Accra ede som wo mo sompa pai
Yɛmfa the chronicle de obokrata no entwa so na kratafa etosu mienu ne miensa no na ode aba achimmo so hene eyo saberi ma Dr. Owusu beye man na wakasa edi eti kwan a oman Ghana yefa so na dwirimudie pro ne kankan ye hu adwuma wose mpempi no wonde ohunu se amanyofo ewo mai emu no womu tumfuturo gu Ghana fo ani pa sanse corruption na yeka ho asem no womu begina bonte a ene womu ka ne dedede ena aban tu corruption ase ena nhyehyɛ edi egu akwam so no kora ne nyame anim se wokɔ grounds honom aban nyuma mu ene mieme yahodo bebre no a obia dodo no a enya de se corruption womu timi ye hu adwuma da woma no keke enti wohunu se ebrewie duru se yeyi amanyosam no to ba bi kora ne ye pɛ kwan a ye befa so atu saade no asekratai afabi ede aba na Industrial and Commercial Workers Union ICU for ena kase wom se afimpinu ne aduru nsia 2026 budget ya o man fotosamfo Dr. Kasela to force na wotwetwem wo kokenkan ye ewo omai emrase bedwam no wom de omunu se eye budget a emuda ho kama ya edi enidaso ebre Ghana fo nyina sanse ohwe niema huduo bi a wom bobo so COVID-19 levy ne kese pa eno no na eyade bi a na omanfo dodo no ne nyumako dodo no ahwe edim se ombe yedie firi ho ampampa so aban no eyesa enti wom abo aban no abaso ewo saa kwan no eso na dom kuma no ba no dani Alexander Fenyomakin en wode atu dwese wom kase 2026 budget no enidaso wo mu no ene no man kasa wom nhye da ente de ekoso wo man ni mu ase wom se wabra ye de media budget review no ebaaye no enema bebre ohono a Dr. Kasela to force bobo so wo mu a ankoyi nanso wom de che no sedom kuma sanse wohunu se wo yekoto foforo wabeta nsu ani wonyanya experience bia e wo saa so ye ho na emom de nanu ya wo bekinkan yeyi eyade ede pefe so opanyin adwuma na nya ade a wo betimi aye enti ehun nsem so ewo aha na Anas Areme ya Anas investigative journalist na ye kiremu se ensase ho manso sembi ewo chado ene ne mpotem kodan court no emfie bebrenie ya saa court no na eye Anas Areme ya Anas ene panyini baako ya wo mpotem hono mu a ene yese wo ba area hono mu a wono ena ebo ne ho safo hene se wo bo chado ensase ho ban wo mu a wo mpese wo mu bewia ene niema hudo bi owura no ye frɛ no Adolf Tete Ejei wono ene Anas Areme ya Anas na di asem no kopie mu court na mfie bebre ni opanyi no enya akwanya bi ene odididi Anas atemu a keka nsem asabi ensem fata ena Anas eye kromfo ena Anas wo wiansa ase chese niema hudu bebre no opanyi no na wokeka enti mfie bebre akot no ekotena asem no eso no nano na brewa eyipuma kwam a womde ruling no eba ye na chese yade a Anas edi nkunim ewo Supreme Court wo saa ensem no ho a saa manie nso anopei the Chronicle the obokrata no nso afabi ede aba yedani achire ede amatifo we ene me nso memfa the obokrata daily graphic no emra na wo be hu honorable Urban Sumana Kens for the backbone our speaker of parliament and as chairman our damra shebedwa no na sama ode aba ne se emra shebedwafo emfa budget here dia betu dia Ghana ko masika revenue ne expenditure ne other expenditure ne niema nyina no womfa ensesa emre oman no enye transformative tool a beboa ye nyese bia budget de keke ne momeden fa so de beba Reverend Stephen Wangam ye general superintendent dema Assemblies of God Church of Ghana ena wono nso so de abase Ghana regional beacon of hope na is a Ghana ha ye regional beacon of hope e de ma oman no eni wiase nyina efa ebibrem ha na wo share kratafa to so aduanan no nso a what the story be about is emunim say media for the yedwumadie no information education and afei so entertainment etieba entertainment stories a eya na yensusu yedimu tintiman na enchen so na SOMPA ye entertainment program no yensu ebeba so live na omanfo ehunu sene esitie wano na de wode aba no asembia ababedadwa se Africa the same penifo kuku dam na ebepie Ghana ha enti Africa's music star storm Accra for GTCO music concert. It was here Accra Sports Stadium. Excitement be a best sunny womu December no
enyasem ketwa ne nyina ye much anticipated GTCO Music Concert 2025 omo se beba so Friday December 19 2025 na ye free concert a omo bring stars ahodo ebi te se Burna Boy ne Joe Boy ene just omo a Pataronken Mo Shatawale Sakode R2Bs there's both local and international stars and a be mount platform no e was our concert ni muntianam so ama ene daily graphic double krata no enso e de ho asem aba IGP ono so bo abaso na wo kansem bi kra ye nkra no ye kan ye e wo SOMPA kase ebomu na asem ba ko de tu dwa no say indiscipline no e doso eti yenhwe na yenye ho adwuma edua na stars nso ne kotoko ebo draw gidi so tip of sports na ediba na wo share daily graphic back page no sports no a what the handsome by APAM so mo mama na bra me to daily post no mo na me hu say what the Sheikh Manzoa bin Jabo bin Jasim Athani what ne funi aba beto akire na di me na wo bo sisi on na ye AI penia otua no AI panyini AI Manzoa bonidi ni ye Sheikh Manzoa bin Jabo bin Jasim Altani APAM sabonet for the third time nenko yetim ye di we die Sheikh Manzoa bin Jabo bin Jasim Altani what's what you chairman of AI Manzoa Holdings say one yewuro kuja travel ko atwamfoni na ne nyina say AI no ba be ka Ghana ya setena ho ya boda so kura AI be hwesu bi se de be ya nema bi ntimi mpae nkwanta san say AI no woni tro de ehunta nyina wo hu e ba be ka ehunta hunu nti anopai metumu ana me hu say san shake mfoni wo akire na daily statement de bokrata wo de yewuro akwabena Japan ne mfoni aba betum no wo chese wo man na ye wo mu no se nema beko ye pa enye project mono ebeba o ne mom dada no se be ye betimi ekutamu ye ama atena eno nso da ha sa na osabari ma Dr. Usu be ye man achimmo so hina asema wo kan ye nso no daily statement afane kakra e de atoso no onde wo kan se amanyo samsu a we ye mu no e ma ye ntime nkunti apro ne keta asehye anopai eno nso ho nsem e da ha na yewura Amin Adam ne mfoni da ase wo se donkuma no Wachina and a warm town and pay at the minority NDC trading tomorrow today. And pay and also a daily statement of Bokrata need the beer what they about betua. She said headmaster Ora Gordon was a marful. Bonodesha na A2 for teacher and examination more practice. And to wait the entrance exams who walk at your home say that kunim de and the funnel. Into wo sha se ha no wo wi ama me de papa de no when we ba ahoso na eduru dwam nti wo mo ensua ne se be ye na so hwenwie mu emeka wo mabrabo ho yewura kansela to ba forcing kratafa to so nsia no wo de atoso chese 2026 Women Bank no ebeba ebise na wa amoso wa kana ho ahwa wo mu ntimi nyo oso 2026 eba na ba be so ema wo mo abobe no wa ye krado se wo mbebo amade wo mu no etimi epie no adoma so wasene na Ghana nso enye so mfa so sana yewura Dr. Samuel Ofosu Ampofo wona ye board chairman edema Cocoa board enhyehyɛ ya hodo a wo mu de agu apono so se de beye na ye koko afa ho no ebetimi agina ne na so eno nso ho nsem anopai daily statement de bokrata wode bai na wode asem bia ba betoa wo say alcohol consumption causes 6 deaths every 6 minutes. World Health Organization naka. Every 6 minutes. Nipe ku omo. Simensia bia. Nipe free mo nsanti omo yese. Alcohol consumption kum nipe nsia simensia bia. Na say 1 minute. 1 minute dey kum ba akon. Na kwan ye fa so ekun World Health Organization fo nya adaje abo boss wa kire. Ebi yese watwa bia wi aba wani so no. Ka kwan no kura ya ohunu mienu nti wani be ba ahoso no ka anasa odi akwa anasa wa so dia drive wa kwato atwene atoda gata pa na da ho no enso ohunu sasa double lane wani be ba ahoso no ahyem nti eno woni sa pa memre bi na mebusa
Would quite crassy be a obehu nipa bi na e bia ne se ba ko otu ne se mienu otu amemre bi me ma me no ye piani e wo offense rapon ti na me ko obehu mis ti da na busa ma me say na aden na e ya na omo no nsan e bia na ne se ba ko otu no so omo busa na omo to gatem okay omo de fender no omo ta tetehye etu otehye na ne se bo ho a ono kra wo hu se ne se no tu ade achi no na apa baby asi ade bi a wono mu a spirit wo mo e ma wonya natural e ma wonya normal bi a spirit wo say na wonim sense e fa spirit amo but enye holy spirit evil spirit na sam ketwa na asemi ya madam ike we say na no ye story bi na video na ne ye bonne one of this I my enkase ekurase bu kronketu ye story bi na enkrofo na residents na omokasa ye no afi ya ye ti he kan ni na de na say obia say nanim isa ida say nipa no nanim aswa na say na no apeja na so ti say channel sa no watro o topicha kasa obehoro abre no ensa na channel for you so say ensa no yi ni picture pa ade ni say apam ade bi ebewuro wo nipadua mu a e ma wonya normal na chese wo body ne mpe wonya fa ade ni wie pe na ade start wa sesa na say wonya normal bi say oba wonye wo say oba anyim ya na ne body na sesa na say no wonye de wote ni biem akoda bi onye normal sa akoda bi abo awuram etina ade ketewa bi na ne bu afu okay hormones bi so ati sentina ne kontimi do anwea so ati ase ne kontimi do ne ma ensam fata ebi kura mu wo kumase ne wa fra me do ada ide na akodo konkran konkran de koto me kondo hagia wache mo kanashi dokro no ebi breme ne seto no no ama special no bi e wo kumase de me ye de ko se me kondo time da so de na makọ kanashi no asanche specifically na me kondo me kansa menyim sabra na mgokumas menyim ntafo no na me tama me kru koto dokru bi brem o stadium okay na as stadium ma bi no ton dokru wo ho baba yara sports stadium chen ho yam se san dokru na me ento bia dokoto ukoto free nkwanche na me hua me wuzanya noa obi su wo ho a dokru nsuo ene wonyem a onum okay aw bibia boy wuro wo nipadua no ntiamo asesa wo eggs na capture sperms bi eti nkwamwa bi eti body na sesa eti wonya normal say de na wo tiji say wo wie akoda ne ba wie ansa na otim say yes wo say wadum nyina akora timi dane eti the same way say wo be fa drugs wo be no nsa na obi a wadwene da ho na afei wo kasa nyina asesa echese wo body na kasa we wo ye hwan enyamea ehia no e na body no so aba say ono so na ne adin o be respondo one ne be ko drumre bi say na ya na wo defender ni twitwi o apam ono ne ko na drumre bi no ontimi a na watofom na ne defense abafom na wa ye mre say wo shansa nom na se a ade enchi na ho ye wo basa wo body na kasa mempe me ade wo ye na mempe wo fa weed no bo say why basa ade enchi no why basa na mood swings na de o ka che wo say wo mpe enti say wo nti a obe fight but a bedroom rebi no na wa ye mre na ensanom na bedi nkunim enti say ensanom na be fa ne padua no enti de ensanom no pene no obe wo kidney no asay no wo lungs no asay no immune system no asay no drugs no asay no enti bedroom rebi no ni padua no wo lose control na omo na be in charge enso apam onyame amoye se na body medie su dabi onyame bo se medie na body so no kre sa wo manyame body bedi usu a wonya ni pabiem aduane di usu a wonya ni pabiem no kre sex edi usu a wonya ni pabiem oh yes eni kwansa wo ye addicted to bibia ese se bibia no wo pa ena wo ye enya ade ne bekasa me pesa wo ye me ena wo ye me good eno chese wo free ni party biam e ko moadiem ampa onipa de manya me de ma ye ma wo se dabi we mempe nti majai ba utim sa de we emwa but still woji wo ba bi anye ade ne mo ma be ye the master e chese wo free ni party biam your mind is out of place wa kosa time a wo pen na obeka obe have sex time a wo pen na obeka wo bedidi etu betimi akase na me nidi me ye fast but etimi duro na wo body no wa crowdness say no aduane adi nkonim
sex edi nkunim drugs edi nkunim cocaine edi nkunim okay any concept nyame ammo yesa na body including nipa ebedi eso say boni amempese mewio no eno na mewio papa yesa mewio no me nenso kan bibi to aso nenso se adom bi no kre abese me ma ama sese ni mitimi dusu nkunim eti na check your life edi na aye the master of your life the sese wo ye master ye nyankopon okay on o se me nyame bi anka no ho the sese wo ye master ye nyankopon ono nko a ona kase kwa na wokọ ona kase gina na wogina na I say drugs it me kase fame na odi one fame obebodam one fame na ho kire na say you are not in control cocaine na or you in control say kase he akwada na wokọ no kopene na na dimrika wakoda akra na wakofa na say you are out of say what free ni pam wo kwamuom okomuom say ni ba bebre ne nam ho ma free nyame bonu obo wo mo so mu nipa no wo mte on say nyame se me bo nipa se me suban ene me seso nipa bebre free sa nyame suban ne seso no adru mu adiem oni control biem the moment ya be benya dominion on you no na say you have left your domain wako emu atibiem na ebokra na wonya aduane bi ne yakra na no yi wo so kese o gine ho ba bi anye now the wa take you over okay nti u kase ne ese utimi kase ne mi nidi me de me yafun to no ma twen nyame anim you have the power to do that emfa ho na kono di ane debi ama kom krade wo utimi show wo so e kom de me ba mi nidi okay me feel kom nese wo feel kom me feel kom but mi nidi me feel sex but se me ko fa kwakwa kwa bia na na ba who feel sex what you baby anye no money for prostitute o debi unye in charge bi you are out of control what do more to be na kakumba da wo mpa so ai oh watra ja obi masturbate ojine hu baby anye why you so addicted wa classroom kwa no odwane afiri ho wo firi ni party bi mu komuam say wo ma ji nkwa bi beje wo san krofo no so ntina Yesu bae okay ebra waye bibia wo pressel you under oppression ojo ho anye masturbation wo pressel sex wo pressel waye addicted to drugs alcohol only the power in the name ene betimi ajo jimoja no jo it deliver from that bondage na afa wo be do na afa de wa be in charge de wo pe de wa to bi muntentan onyame hu ne mobo onyame hu ne mobo no wanyo amen konyame fie ne kosre eti asore ne de apam eye hu hia nokre asore ne timi ma nipa ba on nipa free muati biem nyame te biem eye asore ne chire okwan a obefa so abo wabra bo se nyame ba but unfortunately baby nyame ebo na mpesie no hona bransam tutu ko bi jama ne hye asa mfa no ho enti se wan hye ya ubehu adifo atrofo false teachers ni ade wo be mobu se me nko bi nanso asori ni shepu asori na was a mandate obi ntimi nye the church ni is so critical a essential service etimi chini pamano total deliverance nti ma me ambusa se die na David hu ya o ka se eye manije se wo se me se ye nkwa awurade enu ano because ehona nkwaje wo ehona anije wo ehona wagini mutimete ehona ma wo hu nipa ban ne wo yo ehona ma wo se nyame ahira wo ehona wutimi de wanam osisi ye ehona ma wo free bone ho who free bone ho because sin is a reproach bone guni pani mo ase sa bone ne chance ye kakra bi no ahwe anya ho adwuma na obedi hene a apam obeku ani mo ase anetore bia wa imagine recently the see headmaster mu assistant headmaster oni manyamfo ebi kura ncha obekọ pension but sin is a reproach ekomi ya se wo so akoda no fo ya suspend o ya do ba back kura wani manyam wo sin is a reproach obekuma kura boso che na kura oh yes egu wani mo ase sin into eba into say Nyankopon ka che Cain say heye boni butu boni ebo upunu na hena wa ma na news wo mom diso sa na nyame ka kire no apam Nyankopon ka che Cain wo so wo mom diso na say nyame ma ye hu say wo betimi ye di boni so ma boni ni so enti ma ni news na Cain ma na ho kwan na di ni so e die wudie bae enti say Yesu no wo fa no say wo awurade na waje nkwa wo ma wutumi e ma wutimi di boni so amen ama utumi ma utimi di addiction so
Etre bia na baby we dru no. Why you powerless to drugs? Why you powerless to sex? Why you powerless to masturbation? Why you powerless to stealing and lying? Oh. Bibia wo be fa wo wiade, obetimi wiade won hia. Why you powerless to ntokwa? Open ntokwa. Baby obedu bia na akọ ntokwa. Ntokwa di usunkunim. Alcohol no so timi de ba o. Obi di ne nkoma kora mfa ho na. Why addicted? Se baby onam no e na oka no ni party bia mu. Ni party bia mu bia. One gene no is not in order. Wow. Ejiji renew one nyame asem through the ne yesa de wo ba kwan. Na asafo no e na yesa de ne maye. No correct. We can't do away with the church. All kona wo tie nyame asem ne ni ba no say me see treat me kunu nye. Say them see treat say bufuo nye. Because oka say bufuo di uso. Ade ketu bi na obuafu. The hoye den so omo ka no kora na kire wia sofo hwa wani ma ye bosan hu sade ye twa enche bonse manfo ma ye nyom ya be juma so na o ho asan fro etiene yesi na watch from aduada access life ade na adi so a wu mom na wu nyame ba wo se ne suba ne se so se be di na bode nyina so no wu mom wa ba ya akoa ama sade no waba ya kwa mediane o nenso nensa ha no waba ya kwa makro no waba ya kwa majamamo waba ya kwa makono boni waba ya kwa o se wono tambi opabia waba ya kwa mabufu ubufu basa na wonim de wo mapam so wan handle the day of your manifestation na gu onim ase di obebua wonim na abu be kwa kofu am aka de yenka o haswes no e ho no wonim begu ase di obebua wo na no akono boni papa bi asifie na wodi amma owura bi se metu kwan ti hwefie so mame ni made obe fie so obe ya de no ni made na koda ene ya chino because made ni under 16 defilement wonu na da na made ni kokan ye ya pam na frifio na yasa de na tum when nili with akono no asa ntimi ni so mesifie hweso mame makoda oba ho besiesie ho no wanya akono say me megumi wani masio obi ama ba bia ma me di metiato akono fini akono bone wanu na akoda yes we under 16 asam ne court ye de na kotum 15 years no but nka akono ne chance na odili with it enkenye nanim guase tama we ye die ba na wabufuo oba bia last one oba bia oba be ware a be ma na wo so afre ne wa amfa na obo na sum eno anu no be ma say oba be say wabo masum 6 months to their wedding a cancel wedding obufuo tantan ne ba na ho po no ya kan wo say wo de sa na wo tie no e be sa wo ne ma obufuo tantan ye ka me de sa na me tie me de me kokonye obi brati me nya kokodro kasa me kokonye na sa wo kokonye ne wo tumi wo so in the day of your manifestation e be go ni mo say Diso. Yamishira man. APAM. I did the wonderful. BITMISE will do the need. So Tobia. Na. What to give na. Okay, so no crowd. Kaya na no sha se no ye. Turn the fan ni. What say? China ne Ghana. It's a opportunity ma Ghana pa sa Chinese zero tariff na. Na no man penny Mahama NZ Jinping kudi ho nkomo e wo Beijing no. China abana na musini owo mayimu ton de fa wono na ekasai no wache se eye kwanya kese e de ma wo mai Ghana anopei e da na de mede ewie daily statement de bokrata no eye yewura Ken ABOAGYE brenya ne nsemu asese eje ne home na e wo wiase nyina se papai wo kɔ ne kre echi 2021 no wa ye will ne de na nkwankwa ye te se de ene bi no mo twe ho ewo court no nenso ye the same thing wo se wa ye ajapade de well na ma na yi ne maid abusua no yi asa na ka Ken ABOAGYE brenya kuma papa ya no otwa sin wonderful sinitwe ne ya no wo school wo bo shen picture obehunu Ken ABOAGYE brenya papa ma hunu ai say ne well o ye no what the money made na yede ne ma o ama obi ahwe na eno na wo de asem na akwa Kumasi court okay nti ne baba akọ na ekọ kire se maame no kura papa na ye japade ama ne ye just common maid yo ba fie ho na maame ne se hwe maid me no papa ware mfinhie adumie no wedded wife
nti made no ai wo se no one papa no awade mfinhye dumienu a wo mo aya front krata nyina wo anu wo ni present evidence nti no so mama Grace ye bo a waka kire court no nti anopai krata na post paper ben no we daily statement hey eti papa no wawu 2021 wawu o school aboshan kra eti for the picture to kina ABOAGYE brenya papa eti ewie ebinum se o papa we movie m kra otimi yo nti obetimi ayo ana ye movie ebia ye movie ayi na so ba se nipa no wawu no kra court ena na japade ni nya wode ama na kola obetena ne nchen ena na kola na koka wo court ho se wone papa ne ware wo 12 years ansana wo wow na so ye ne ho de sie ya wo ire ne ma ne ru omu nim ya ko ye bruni de ebi bruni de kurasa na busu and the fact that the man willed everything odi ne nyina ma no odi ne nyina ma no odi ne nyina but interstate succession law no omo be chama owo ma no de ma na nya ma no benya bi na ansa na obi be ye we no ase woyi ne ma ne ne yire firi na e wase anti eno nso de e wase na no pay krata no watwa e de aba afi eba creative art industry na 20 million Ghana cedis abande ama wo mo no eno na ama sesei abonofo no nso ani abre se wo mo hukuma wood wo mo hu Gollywood ene obese Nollywood no na Bollywood wo mo nso boboba ai Bollywood ba ho mi krom fo na sam katwa mi krom Bollywood wo mo ba mi mo kuma so no nso abuni ono nkranza fema baby ai monkeys no ai anti ye benya de Bollywood we do mo pedin foforo Beba. I Bollywood. I don't want to crack out. Me for lines into that. 0260196064 and 0260196065. 0260196064 and 0260196065. I draw for Kakrabra na fi me meti from room. Okay, we the new publisher. Member 2 stories bisute na. Oliver Baka Voma wo eye emranim ni na wode asu dwase saa ensem a empepi se bia obi kwa akopɛ asra adwumakuo bi mu kwan na enko wiase bibi nti na atoyenkyem bia bate se de esi wo Elwax Sports Stadium yi na aban se families na womo members anase womo busuafo afiri mu no womo efa anamusifo honom de yase womo anaimu no wose wono de one aban na nya adwene wo saade no sanse yade bi a etoto mai bambo ase ena eye unconstitutional enya de Ghana mra ema ho kwan entinke be ya womo dandan ne emani se de be ya sa ne ema no ampepi ade ne nya si ya yese ye fa obi de na hyem no wose ye mo akra de nyame womo a womo te honom na se nanse mu ka kwanhia esisi wo ho too much wo honom a betisi yese pan ka bo obi wo yese akwanhia we yesi sa car crashes no hadwene entimpinifo enhwe na wo munye bibi mfamfa ho kopekefo obo amane yese efiri nnura no a ahyase se omanfo hwe anim se fango bo ye betutum anye bi kura 3.36% de ebeba enti liter bia se na wo tono 12 Ghana cedis 18 pesos liter bia se sia no omanfo hwe anim se wo beto no 12 Ghana cedis 59 pesos per liter eno ena kopekefo nso ede ababeto hanomo a sa 20 million Ghana cedis na APAM eka wasem creative art for womo asum na chese de womo de bo mo ho branso no finance minister ena ede tudwa e wo budget mu the new publisher no pay nsem bia wo de ebaye no ene ye matie for mo nso mabam na ye tie madwenkyere no 0260196064 and 0260196065. Hello Ledo Bemena what is it? Nyame adom na wonso nyame de na from the account no mampani e dia mobe ade aboame ye be ni nyina kama nso na mi ni se sawu no preaching sa and the we preach ankasa that's it say udi asori bi ani na o man chere then your counselor idea be fata nso that's ma me for akonya su na me chawo no adwuma for na me chia ma de pe ona bo akuga ana tu asama
and a chairman of a needy share to move surgery, which is a year or put in a way and no cross and cut a free caswa, that they are for man to be treated. You have a nice minister, John Dramani Mahama in the chief, a chief of staff, you know, that Granum, the Doma, a poor Mapaso, and to hear a woman to my Ghana. But yeah, I could soon be too bad, could do you are near coming. About a day, see, let me out to Yamas, all those here, so cry. You never know the one it's a more man and deep Pierre and China in Nasu, economy lecture and Nasu. Nemo of my trees is no more. It's your best for almost Shamukina. No more, you so much for my Ghana. I'm a Ghana, I can't now. Yes, now, woman, and I go for the minister. I say, well, my Ghana. Ondo man Ghana de China pantre no so ye bo ma baso so mtimi nya nisa no wo say ye no mo say no di ka tu nkom na na mo feel no o betimi feel nkom na ni na ba e sike dia o mo bia ye no o mo nyi kansa mo ma ni so mo ma no ka no an ye bo ma baso ni nto aso me dance pa say wo de wadwen kire no aba hello good morning me pa che fra say na free I'm doing the coffee, my Washama and Damosi. Yo, Washama and Sompa, yet you, Ghana today. I mentioned an opera will put to someone with the amount of care for. Sompa then say, when you see me, presentation cry, Yamia some more. Yeah, that's it. Morning devotion, I'm with the Amaya and Opari. I mentioned, Amen. Yeah, that's it. Oh, Obia, what dear. Here no, the Nyamia say, Yayin Shrama one pay. Hello. Never try frozen and free Bemena. I'm Patrick Impodo, you touch my. Are you touching my Sompa? Ken, young way. I'm bored about Sanamantia, my power mobile. And Mamantia, interpreted by Gama Bugametiano. And I'm a chair, Dr. Mahmoud Bami, and I'm a to be delegated and Reno. The 31st of January next year, yeah. Person line and so about Emma Papa and now I'm so far. Ghana does not into my president. Budget, yeah, finance minister can, yeah, Ghana plan there. Can contact here the ending because then any company or more fair or more you found some Bombay and 24-hour economy. Any budget in me, and as I will my part of my and the Muslim of the but you have to budget in the air, young and I just end this to through a day, Edis William, and this is at the mind. The Americans, the MPP, and Ken, who go Ninja at the personal attack. So I can say, you for top of Dr. Mahmoud, and Dr. Mahmoud about the 2 me 2028 at the mind. Some part from a bomber power. Ye damo program a ye politics and newspapers who are most saying Kuramu. Then some of the do our Baba Tram now, ya adia and ye Abba do so walking town while betting up from Sadiana. I guess I'm past some part moon yesterday station goa, but we teach a more chair near my pa into budget my mom would see will check in our check and young one amount for poor pastor. You go out on a portal and not how money and dance. Who cut at him? It's easy to be a day, a film, a moon, ya hope, a woman, Musso, a bit to my DP, into Moon Cotton Church. Mate, yeah, that's a park in Pozo, Yamisha Obibri 0260196064 and a 0260196065. Hello, good morning. Good morning, me Patrick Frose. Patrick, we are some Papa Shima, Yabua. Yabua, Aquaba. Yo, yet you. Me Patrick, and not pay me how to say. A Ghana highway authority for. Kayam is from Ofika, so now about where sales mob overpass near down. Mommy, I'm not a swasti to two. Actually, a teaching me one a way or my intimate room, so motion as a be on Quaco, the Quaco, yes, when they are. Because okay, most of the food bridges now, they bring overhead the door now, I swear to two. It's not much of a go a dead track panel, who the speed nasa or banasa, who knew this idea on our Unima, over the bounds, walk to Amanan. And so, Omonia, who she. It's almost almost now my head. The market said, "Good, this West shows we know overhead no my own." It's true to. Into almost now the quote and go to do some from this mine because a bit near AKOSUA accident.
Yenso Yadasipa 0260-196064 and 0260-196065. Hello. Hey, anybody? Nancy, yeah, Oma Bawashim. Hey, what? I didn't money at the party. And Nancy, you go for time one appointment. One more detail, and some more. I tell you what, be here one pay. You want to pay your debt, and I on the 17th, and I'm a boy. About your wine. Yeah, boy, it's on the venture. 2025, and I'm on fire and I'm on Sampa Mokan. Yammy good lady. You are not a Pemizaka, the men tell me. The Falcon Mamitia on a mobile tampon. That is, if you are Monkana Montimano, my president, and I incoming as such a can come word, and I Chris Law. Also, for youth organizer, and I had your top Yaman, also for woman that's not organizer. But I can't make a budget here. I mean, budget here, I say, dear, Uncle, but another Jamaica, I think I say, but to me. That is a budget in area, and about one about to get to what you say. It is a minute, I'm finding because she has a ton of Tanya Ton or Docuno, there are ton of Tanya Ton or lot of young Tiso. It will be good never be born in terms of budget and a budget in your papa, but good year. If I'm not in idea, and I don't do any budget to know what kind of budget in your papa. In the end, talking on Bobo, when you are the ABOAGYE. And next 17th November, and 8 months pepe, I unveil SOMPA. You unveil SOMPA on the 17th of March 2025. The SOMPA, ye be a station, no. Near Bonumwa from last year, ye co break near Sabaye, 8 January Honina, ye Bojuma, but ye started your first news no was 18th. It unveil on the 17th no, and 18th years so, and Nayana Bosumi Mochi, I dear Sada, and Mania, Mr. Bosumi Mochi, Ebenezer, baby, or dear Baby Drunie, ha, and a radidia Baby Druno, no. Watching you my passy with SOMPA Akrano, what the Ebequari internet, SOMPA and your dear birthday, yenya 8 months, pepe. Say ya crankas abre cry at Nasi, by a young guy on, and Ankia we are, Ankia we are crack a crackaba, ye Kenyan, credit, but Enam say, I could be a one swimming or Chenkabia, a fake cranny be a oh yeah, Gina, by the Nante. Bosumi wa kwadano wanya bosumi nwochi a wonantie nyameni yedini yi yemfa de waba na yenko hele anja kusia bema na mi pacha from se na free nana ke ni wanchi nana ke wanchi SOMPA ye yamra mo anja kusia ye yenko yi ya boma basuni eduma pa mo nyame inshira mo pa chia APAM anja kusia edika ma mchia the incoming national affairs vice chairman the people honorable bright see fu committee mu pa yi ba no bi ori delegate ya mo kan na mo nto abama no se yi ba obi ana obi person man ti delegate se na mo ba ya ma Dr. Alhaji Mahmood Bomi on the 31st of January no edu honorable bright see fu committee mo kan no anja kusia me sire mo ene adise David amede tu mo diro mo he na mo kan e fa me nyalum kuma no mo ko teacher training wo Ghana ha no anja kusia be je di se enkrom ba betire enkwaje titia betire ma de wo Ghana ha no ye fidu omo da prope dari nyina de mo ma biane de ba kope na ko ga biane ye de ma atichafo a ye mo titie so mo nwa adwene ma kire ma de wo Ghana anja ko sha a se fem awehu mu bia mo re be ko because I could father na I bo nya amamu pension ye ka se abro na ne bo aye de bag akwa 850. But a bro back and I'm 300, 400 cedis. You see a teacher for our Mukojenti, yet means you do a more Ghana and Prince and Momuni. And then who has school fees and crazy to say a Pia, Antacosia, a Cheroso. Because about that person, not go to a level 400 there. Over your square, what your school fees are manable to 1,003. But a net, a mobile buy a local job level 400 over the over your school now, 3,300. As you think, remember, we are never that group. As I know, people also to be as an apple to come Asia, the answer could you uncle in your base. Yes, you are working. Matibemena, Mr. Momo, Matias, I see a behe, yes, research be at the Afahon. Hello. Hello.
Me pacho ye friend say na free. Mama go here. SOMPA poncheli we executive okate. Ayo, be mena, my entie we. Okay. Mo boy di mo ya mi nchika anya no kasipa. Amen. Na say mo bi registration mo da akara the 8 months get that. Akra de ne de 8 months ne ene ya. Oh yeah. It's my dinner. You have to swaya ya. Yeah, that's it. Really speaking, a dog or married. But any tank at our radio. Yeah, loyal listeners for SOMPA. Yeah, that's it. Amen. Yeah, that's it. Yeah, touch my phone will be SOMPA loyal listeners. Monso, yes, so some of you, some. Hello. Baba, AKOSUA ABOAGYE. Bemena. Where well near Bema, Nana Amwako ABOAGYE, Nakatafi Esuboy, Ayensu, and constituency. Yo, Nana Mwako, I would immediately ABOAGYE account in Yankwe. Any other, and I pay Medimi Hoyakra. Never try a day. We should be penalty, says the factory again. More than 5 times I saw from my family. I asked about the fed a will go and pick a said of political possible. You know, on fire, you know, any attack at the favorite shooting, so I so far. Yet, now on Peso be from way, on Peso be picking out Bejina Swat. Oh, the unpicking, madam, who don't pick it. I mean, your problem, you're not talking to any on picking. I pump out your original picking. Why, Mate, Medas, Nanamo come into you. And upon a mixture interminister chairman, you are honorable watch a Jacob, I'm telling you, so a mixture interminister in waiting. They're gonna for a friend, so on my G or my gun and NPC, you are the accomplished at the point. Papa will be not going to be here. And now the project I have a tab on team. You be a binary out, and a medium and your province to be demons from Moyao. I thought about that from your room. One of the one city, at 2 1 liter there. Put up to 1 beer or the 1 year to show. A budget will moon contact again for them. Once in a 2 1 be outside of the flower. Say the area. The second was a corner to do Mr. Cochibiava and I'm buying a weird fossil. I'm going to go for a bar and $1 about from the beer either for $1 about from Muncie. Yet I saw out to electricity baby, out to what up bay man, and then what I bay no electricity. I can work then for 8 minutes here. Now, for another to them. The master abandons the Mabua, I just want to own Chomka. Old Chomka. I remember the budget. Yeah, anticipate the Mabu as transitional. You are the more financial clients that ever found Mabu. The Puna only can and anything of the film. The pain I never forward more or that one. You go to your township, you are by yourself, or 24 hours from not the farm. You told 24 hours for the by one job, Martin and I'm and I'm about to show you now I'm on the Medas na namo ko number said ye adwuma no bia nipa ne gina so ebi mu nim line ne dada won so bia na first time a wutie enti and I am repeating number ne de mamo 0260 196064 and 0260196065 and on SOMPA cry numbers mienu e de adwuma wo studio ye program na pesa wo fra troto ho 0260196064 and 0260196065 me fa de waba hello good morning Oba ko jam pa na hu ti sa no pe nyame adumu o ma me na wo so Oh, about the another room, I tell you, Papa. Amen. Amen. Catch me. Yes, so somebody engine I would need for loving you not to one. The Bakuna Cata, no Bakuna so on a friend and bar. Yeah, Mom Pretty, if I'm talking. Nepatriot. I'm going to not running Mate, Bakone by APAM Fatjinas, Mate, Yanko. If I are not then see I come my Yamia, Yami, any name of kind. None of all in San Cana Gana for the Yavontoya, the Parajapi. Oh, Mammy, what yet now, or Berman for your young land for your and your boy yet to it's not a document. I have 5 years.
brother so long kare da so ye 20 cedis eki mu ne wan pa na mo ko gina e ko bi se bi sa ne ma no ni so ko bi sa so ati so am ya because I mean say Ghana ya to what the dollars it is a dollar no one more kind no the ball what happen in it and so am ato it is the time of budget here but until who back who Ghana ni wa so aka for mu go dey e go into budget ni na budget no am wa obi a ya kia na here and you can am le na money e because one can sa uga ka so ya wadada na so na da ni go wadada yi ya ko tia ya mu yi amen ye me da na yi amen sa no nyam kwezi on pega ne za wo mo so amen obi agina so dada hello yes bemana inu ya bema ben mechia na no pay wa wuli abema akafia phobia mkasafi kantamanto akafia phobia kantamanto akafia nyame adum fie da be na wotwe 28 November ikantamanto yegina mo mfimfi hwa ndi no kre na the woman is ya bitini because 28 don ya na me we ye biko di wa ani ameto and I get happy pa ba man kontem dia medical monitor mo ansana mako yate okay yankoi yo medical manintia sompa etifo ni edmayefo nyina ane kofa ba na me fa konya kese incha incoming flag bearer Dr. Brand Echampong ena nya me wofa boachi eja kon SOMPA incoming national chairman papa we na ho blase le kasa sister kosia ese mumu ibate no one day almost studio ho papa no agina dia ni tiri so be MPP chairman ya any problem pra ena Safia Muhammad ena just Kodia mami media na me dene wa mentiase ewo NDC amemu ya wo bu ya wo sori a ena don kono bo dollar confirm petrol confirm mami edu anumla de gina Kingsway na wo kopoku ase a unu se lorry pen no ya wa pona mo bia wo pen no mo de ene ka so afọ omo huna mani pa we dollar no so yete so no sa lorry pen yete atum what you say ya de bi e koso ntisa ban no onimo a pati say Asante regional minister oye sa de no e mo cheche da ba po bi e di samu de ade ne bank ha enka be boa pa e sisie mo na mo si o si ate petrol so ya ate dollar so ene o koto emu a na do time emu a ne yati bi 5 cedi ene mo yante 7 cedi o 8 cedi 10 cedi abetie ya popo kantamanto ya ene o kuta 7 cedi 10 cedi a abetie wutime nto what you say enye madu o wa enye ejeba sa ban no enye se o se dollar let's say amafo mi amafo timamufo no ye ho tre a eza 2028 no and this one mama me now o bi sori a mo kasa ni abeto wo yese ani ato wo yese ani ato ni nyina eyamra mo boto etimetre 2028 MPP mo mi nyina ka ye hu no bebe bia ye nyina be campaign kekirete because and this me that's pa kafia yama obi from 0260 196064 and 0260 196065 hello okay 0260 1960 0260196064 and 0260 196065 na minni jatew na fe enche ye be sorry so Pepsodent Chaco. Now Pepsodent Chaco no Pepsodent ye di twhwe yesin yesin eyie. Ene wo Pepsodent herbal toothpaste no so wo. Na Pepsodent Chaco ni Pepsodent herbal toothpaste no me busa sa no pe wo twhwe usin afi wo se ma me he. O fe na ntimi fa kokoduro mfe dia ene chese wo hia Pepsodent Chaco ana se Pepsodent herbal. Eti no de wo nya bi pe na aboa wo. Se wo pe bi ato a kai hunu se ba bia shop bia e bi wo ho. Ghana Dental Association agiatum customer care to free line no 0800 2030 and a Pepsodent every smile
matters enti eno no na ensuo de kasa natural mineral water abodu nsuo wonya binom pe na ese wanye woni padua no abro kasa natural mineral water nie ensu papa nie wo ye wedding wo ye party bottled water sachet dispensers ne nyina kasa natural mineral water esu kroje kasa Loma Ventures for na diaba wo mo Taifa Enkran Bok Hospital echi ho na kasa natural mineral water se wo pe bi ato a no afre 0206469430 0206469430 na 0303965780 0303965780 kasa natural mineral water enso a benom eno no na time eba mesha eduro no edu kroji nie eduro papa nie na se ya malaria wonu mu ato na se aduane nya wode ana se wo yobi a honam ta ye wo ya time heba mixture duro wonu mo pe malaria fever betu wonam ya wo betu wonu mu ato aduane nya wode no ebe free ho ebe yi wuyi ankasa time heba mixture duro nie edu papa nie eye ni pedua yie nie ba bi eton no bia Dr. Tafrija ne nana ejapade kase odija no eno no it is our phrase 0244417669 na wodem 0244417669 0244417669 na se time heba mixture duro no na ayewo kama your line here the adwuma na befa few call 0260196064 and 0260196065 na Yamvita Promasidor ene diaba na sa Yamvita enkwada nuane no sa why exclusive breastfeeding na braso sa wo ba edidia wo ba na wanya busumi nsia ekono wo betimi ama no Yamvita rice Yamvita wheat anasa Yamvita maize no ebeboa wo ba ne ye pa Nutrivin no ebi wom 16 essential vitamins ene wo mu zinc iron calcium enunye ya recommended the amount enso de kakra bi na wo de ama no be se wo ba na why say tokom kama oba tan bi wo ho a o se me ba mpa aduane ena me ba me wini ni wieye aduane bia me de bema ne bia woni me pa cho what try Yamvita sa wo try Yamvita wo be hu say hey na sa aduane na kwada na wo pa aduane na de wo de ma no ne wo mpe so ati ase wo ba no wo pa aduane yo ba de wo de ma no ne wo mpe sa wo ma ne Yamvita no wo di a wo bo nanum say to oba tan bia so obedidi a no wakoma atọ yem obi eni wo pa akwada wo mpa aduane o eti wo ma ne Yamvita pe na chese akoyie FDA nso agye atum preko pe eti Nutrivin 16 essential vitamins ewo mu no zinc iron and calcium no eye adwuma Promasidor for adawroma ene dey Hajia special se wo chiachia wo Hajia special local food se wo chiachia wo se wo weekend na ekọ say start a new week start your Monday no with a delicious meal from Hajia special local food we fie duane enti enye ingredients ne tomatoes ne jene apro ne garlic apro ne de we the original na nkasa Hajia special local food enye nwanwa se etitru wo mu pobi wo mu nipe bodua eye na ekoso wedding party birthday na so mu pobi amana aduane a eye Hajia special local foods ena ye ne sa no pa no wotwe ekosi enumre no wotwe apa muti sabria make say wo bie kone kodidi Facebook ne TikTok ne Instagram no Hajia special local foods ni eti bomodi ansa obefre 0246359921 0246359921 and 0594797215 0594797215 Hajia special local foods eduane papa fie sompa chedi Sompa your headquarters e wokumase 93.1 FM Takwa Sompa 101.1 Tachima Sompa 106.1 Nkranza Sompa 90.7 Sunyana Sompa 98.9 Enna Accra Sompa 106.5 FM yakabum ya de Sompa chadieba Sompa chadie ne se ya mu akonya no abonyame bosia na ye de akwakobo mo brofo ne awusia ne pa wo mu ne bie na bronya ye de ama wo mo wobetimi de sika ba wobetimi de atade wobetimi de ntoma wobetimi nso de emo ne anwa any toiletries semina bibia tentomero wobetimi de aba ne ye de aboa mo brofo na wo mo so awe nkokọ enti 059 855 9802 ena wobetimi de sika faso edi e beba ye Terra One Media anasa Blessed Foster 059 855 9802 059 855 9802 Terra One Media anasa Blessed Foster nedem sompa chedie
bonyame bosia bronyai ma ewisia wo mo enenye etu di adwa ye bre no aso me manfo asem atwa na apam so emfa ne de enka ho na afe yen sorry so na emfa nchia o manfo greetings no mo de baaye no na ya bobo ni nyina so na bibia nso akoye ti we di adwa why na me de ye birthday wish okay obrempon na etoma ne yese yemfa ma obi happy birthday enkoma Nancy Kwatema Asante kwawu bepon na wo wei efri Nelson Esiedu Ansa aka Ojo Louis na ono no ye principal ewo Asakraka Technical Institute ono na se yemfa happy birthday Emma Nancy Kwatema Asante a wo kwawu bepon ni picture no na eda ye Facebook page no so no enti obapa happy birthday enko emfamanya minshao na onyumfra adumu enko adumu abam ene onso de ode beso so de amaye na wo foforo yesi na wo foforo ni yesi na wo foforo mu no ja abubuo no bo ma waseda nye dodo ensen wadesere tiawa ma waseda enye dodo ensen wadesere enye dodo ensen wadesere na anye we mami o na anye we mami o aseda nko a piesie ne de matwe ampo nyankopon yemfa greetings kakramra wo ye Facebook page no madam ase yenua Bertrand ni Ajay Kreku osi aka Papa J. Greetings from Tema Newtown. And what the about said the government should seriously take a careful look at the Galamsey issues and tackle it to save our environment. Or say I wish the innovative and generational thinker Dr. Bawumia the very best as he embarks on Central Regional Tour to canvass for votes ahead of MPP's presidential primaries on the 31st of January 2026. Yanuya Nanekuya Moabuatin Onososo Ablekuma Central, aka Dr. Bawumia, will lead MPP into victory 2028. I say good morning, AKOSUA Nhyira. Dr. Mahmoud Bawumia is the NPP surest bet to win power come 2028. Also, the special greetings Emma Obatampa, Mavis Hawa Kumsen, NPP National Women's Organizer Hopeful, where Nana Ekuya Moa Boatin Ablekuma Central, aka Dr. Bawumia, will lead NPP into victory. And Esrifi Richard was say Akafia was me show my live from Kantamanto. Greetings to Dr. Brian and as a Brian Champo Ejako Boache Jako and a Hajia Safia Muhammad JFK and what you know and a Yenia Comensa Pillar 2 on also the about aka GBC give Bawumia another chance also SOMPA where the Pillar 2 na me free buy SOMPA Pillar 2. I said Dr. Bawumia is the best to lead MPP 2028. My fellow delegates, let's vote massively for him for a better Ghana. Also, Chia Hajia Safia Mohammed and an Honorable Moses Abo, next NPP national organizer. Yenuya Ba Topi Rebecca Obanhofe was when Yamisha sister AKOSUA Yamisha Obebre message Adiamaya no pay and also Chia APAM DADAA and Chia ADWOA ASARE. Yenuya Yakubu Dombote Offenso Tre and say 11 months so far so good. President Mahama keep up the good work. Was say NDC no size and no any greetings. Yenuya ama cutie say good morning. Me show my live from Lejekuku. Was say regards to engineer Kwabena Ejapon. He exemplifies seasoned leadership with proven results. Was say as the party's next flag bearer hopeful. He represents competence wrapped in conviction. Etweye ama cutie. Wasi good morning. Me show my live from Lejekuku and Oden Shama engineer Kwabena Ejapon. Wasi wo GDS say esuni ban award na die no. Eche say wo safata say eto abama no a enkonem die ebe ye omode. Anti wey eye greetings ahodo a modifa SOMPA 106.5 FM Accra. Your Facebook page SOMPA 106.5 FM Accra amode bre ya yenso so ya ye ho adwuma ya from AKOSUA ABOAGYE wo betimi afrem AKOSUA Nhyira many AAA man APAM DADAA ADWOA ASARE and a social media platform no so BITMISE Tony and a church me sorry sina mia meba safo kantanka be ma be boy adwuma a kopim say enche first service ebe than second service next year. Afi yebe ending is a first service, but next year womra no na or your second service. Prophet Dr. Kofi Odru one sia
ene edom na womo de empaibo nyame asem enkranhye nyansasem na womo de abreye ene dwade ya eye 17th of November 2025 asompa yenya bosome nwotwe 8 months pepepe ye fra ye Paul awamantam wo chen edikamfo ene ye fra ye radio mu Joseph Sompa FM ye fra ye radio mu Joseph etiti asiesa Jacob mano ye ni Joseph aye wo mu na sa wuti Joseph asia obete Sompa akrase sa wuti Joseph asia obete Sompa ase Sompa akra nti sa wuti Sompa akra wo say Sompa media mu Joseph Jacob ma Joseph no wonu anie onu obi ampere agan ye beto amram ye de beto prison nanso echecheche se denara ye be ye prime minister ye de beto amram ye de beto prison nanso echecheche se denara ye sebre ne ye number 1 e wo BBM ye destiny anyame de ama Sompa akra obi ntimi nsesa no ye Joseph e wo ye nuanum mu ye Sompa akra ye Joseph eti amana no mu de ye betum but ye ngu mu be chantra to ye so me de akoto prison nanso ye nka ho ebre bi beso nyankopon twadi ampo nyankopon yiyen na wa elevate ye eti wo hwen ya hweye ena wo ni ye di so ni ye ni ye evisi bedroom rebi wo de wonsa beba be hye num ba ye de ye nka ho eti wo de wonsa beba be hye num ba ye nka ho radio mu Joseph eye Sompa akra ye nuanum mu ye Joseph amansan mu ye Joseph radio mu nyina no nso ye Joseph onyame nhira ho wonye okese na o ma mfra dum mu na nkwa dum ma o Sompa dwom baako na afei Sompa TV na afei ye na yes ye trend afei de Sompa no trend o eno no Sompa is trending and trending and trending trende papa nyansa sem wa ha nyame Sompa wa ha papa enti ye declare say Sompa is no more a new station enye new kra because emrante nyame fa kransi what na baba na heja bebre ya to sia ya nyum no sumunsia da achi heja bebre atu agu adwum na mebebo no suato na da achi bi yedru Sompa akra at 1 na atimi beto dwum we ya achede a mede bemma wo no etide bia ye boss adwum ye tie na dan ye bodwa data se Sompa at 1 na ye dwi ye ho a na atimi beto dwum we ya na wonso wanya achede entitie sa adwum yi yadam nyina se kwaso atu Sompa 106.5 FM Accra.